Ka Santa Mary Shella ka wana ka chnong bindi hati East Giant Hill District kam gawi naki kertong ka party NPP ka waw yakhun yak election MLA arhajar arpaule nakasan sutnga Saipung constituency ha ka khat sotri uni ubenai ha ka yalang pelaj pejba yong ka ya ka kerikit wakjun namo ka ambulance ka seng samlash nong umkyang wadayo lang ba ka Chief Minister Special Development Fund kiwabon kiwakalam ha kani ka sngi de yaro ki ka de wong han lampu emman ko kam ka MLA le tangwad embenta ko ha kiwabon ki kampen roy hapo kani ka constituency hawa yaro ya ki kam yong ka ne liang ucharman ka JHADC u Dr. San Ki Shangpung u MDC u Emlang Lamre u MDC u Saibor Lang Shadam u defender pakem da ongki waka de le ka bon kilat yarap nei benta ki pajba de walaya klam wa u menteri rangba ka sarkar jella u Konrad K Sangma ong haro ki wa yarap penyo ambulans yong ka man ka benta yong iroi ipar mto ipenbej election nei baha hawa ong penbej election to iwa kalam hi klem ikam kat wakawan penyo ko dekam Najrong ini dakhanagi wada yarap penyo gale ya kamang poisa chna yingkin lai kejan ko wakat solak ya kachnong lumpelut wa ha bapo ka thain narpo u kanjai mon amse assistant wa he chnong ko umkiang hawa pensnga u ye lai luti yo ya kani ka ambulance da ongu wato de yarap ka Santa Mary Shella wei kani mud u chakri du yaki pajba ka umkiang tangwa yaki wiwan ki chnong wa emkam yarap hawa kejut chitam hawa ye kelam ka Santa Mary Shella de ikublai ko ya menteri rangba ka sarkar jella wamjuk kentaj u ye ji wakar lai pensngau ko nei benta I emkam upajba wawan ut chaka hakyo bon irukom la nei benta open yo ambulance ne pen yo kamang poisa uchna yingkin lai kejat yo kap chiliang ya ka wa hachnong lumpelun sngangu ko le iki khon khnro ka thain narpo kam ukenjai mon amsi udaya pher bahala mare u raja suchen wa kiwi kiwademi chakmat udawai hok ki pajba ka thain hei wakale da yakre lang go chirup wakini ki khnro ka thain do ongo wa kamwa ka thain narpo em kali pau santali ki chnong kawi ni kerkhu wa khro tam wa yo na ka sarkar NPP ha kani ka kenti to kalom chnong CNR di blong ko wadang de wai ini wedam wei kam jo le kamang poisa wa chispa arpon ruklur nei benta uchna ya usarok wali pakundi kilometer na borkhat hado sunapur kam te kerpat ko ikerchan na ki pajba upenjop pura ya ka hakani ka kenti khnang yo ye chu ko uthe ki kam penroi hakani ka thain womju em wa bana wro chikat tu seng samla chnong umkyam kitbok kirwengo ya kani ka ambulance wa e na o CM yong e honorable CM yong e ukur kukur do i kani ka ambulance do yo kani ambulance sukri yang ini pajba yong i hakani ka thain narpo do i taken ten why no ka ambulance atau the top por ukure ka kani ambulance sekman blai kur kukur do i pivoro ini seng samla yang ko umkyam iwakular klem ate to open base election hanraya ni to wada lepai pi to development wada yo pi hani ya chnong yang pi ngangai skema ajing kre sitom yang ale candidate yang kong Santa Mary Shella de yo pi ado chief minister le dakranu bad de le yo ne ambulan ni benta yang pi aminong chong chnong yo pi penem kam ka tepat asnyo le jing klam yang wahe hachwa yang ngantu wah ani ambulan atau yang penem kam du hani chnong yang pi hani ongkyang hanrei sipun iprado iprasnam yang IWM chane thain iwaduk iwadang em kam ba yo ambulan lada pai si i hada rup yo iwada rup la lada pai si mahajan ani ambulan to RM em kam wari hanrei ajing em kam wa em kam ba to ni bentai prado iprasnam iwaduk tengah kerpat ipi ami prasnong prato lani ama sing khnro yang achnong umkyang sumar bahaya ne ambulan yang pi khnang wayo pi pelepat yaka rubon telisnem ngajing yo yang amunong mikmat uwakin yung sibon teli ambulan wadadap yo isnong ito IWM sada po les san sutnga Saipung constituency yang yung wadu cisnem arsnem dadoi ni daw on emerging suma
tengah kerpare pi am inung kit kam dan am inung pele penun yolo tinga wai pendam kam bah pi ka khnang wayo ane pi sibon snem yo asanam sa borom ya pi am inung kit kam bat amasing kenroi rawi ngalek ko khnai pi kam MDC le sibon pi podium pi gum tip nga to doktor santi sangpung uman kam MDC yang batal gadong ke konsumsi ki nga khnang yo pi tim wa kam wa khatsan khan ruspa ke vote hap go support yang setengah saipung konstitusi katakan tujar tam hap go serembai konstitusi te yu ong wa manu MDC wa batam wa po nga MR ngut kemale haknik sedang odap seden nga coban ga parti UDP pada persang le ke lang churum nadu MLA yong pi nani fa setengah saipung masjid lang pale yo makrmen sela hande yu wa uni MLA yong pi entok wa keno entok genta kejiwan ngane ni entok yo keno ikini ki MLA yong pi ni kinong le persa yo kon santameri report hande keji mencir ni ko opsial pi kam kun snong bon ki ong wo masjid manu berubah ubru wa snaurin hande nga ong pi MLA yong i makrmen sela le man skat berubah was nyaurit yulen yeskat dan rengai yu kamu MDC kamu noi khmat yu kecing ba kitene thleng miu penku ye karo gapar hai snong thau bat hai konsi kiong pi ite dau de persang le kelang chru machin hande yu ba machin manu bru wo ik te jisun skri ba ye samen yu ong ringap kai pai ba kam ki produk ki umya ki am hakri snong bat kam ju le kat gos nyau ye ganika tendong ji besua ongai piwa ke kam skribe bahi mto ule nem tayong ule ni ka semen hom yulen jiskian dan em sistem raja ji e habe rap hi re kon kong hi to pat i den kong ya ki tukno khmat ki pat i karo ke par i ke bahaga miat yong kim lang salang kadang layani por yu surok kam on tu ke surok wasi ki man gam ni jia to uni de man national highway kam tibi ki o jia gam ni man postol get hap sui jadi bisa title get ngai skema dengan man non khmat sini jalan cha krong kita tolget ni mak surong bem bisa krong gi hari kani to lesi wumbiang kinoi khmat wumbiang kita ke MLA yong pi wisa iklam negam ta yong pi kinos nong kiam sini than bodal ha om yu leni jiskian wa ga sna sai pung man ga kon si ko hetam bat ko chengatam la dapat pinandu na sai pung chadu singgaria chadu sini sa umkiang arta cha terter use kat yu man kon si ko yar bar ku te ringa oi pikam pai ba ton perkhat sini bahai wa kam kinu kiti kinu khmat ujedi wa ke yu pun man nga umi na parti UDP to upsia sa parti UDP to wa em ki daw mto em daw ka parti UDP mto le si em daw wa kiti kinu khmat use kat kiti kinu khmat i mi gi won ra kiti roi par hai kon si ku i kam udang no di hanre yu wa ke parti ni pihi kam ong wa untuk ke parti gosi re pensi ka to dang dekenung khmat untuk ute u al ni ubi u pensi ka ye keniga ka jisun char khadar po yong ga jela yong i re kinung khmat yong i ka jiman yong i ni po to bon sen i mem perkhat jengai ikinung khmat hasua uji deki ten nga jo perkhara baju ong ala berbos ta kon si nga o phi ki kinos nong yang po yong stuka sai pung pun sen untuk perkhat jengai bi untuk perkhat pi hojit pi kinong khmat yang pi perkhat pi le se dui ki pisahi handrim perkhat pi ki wan hujia menepoi tai assembly dan pat union meli yang pi chisen untuk yu mi ko assembly karo ga pa ngayu kono singa mem usurak lab dundu dalam gadong hadu hinggaria mlai sok tang negeri jipsi le mlai dan dia dah ngene por orang pi tan perkhat i wa ga parti ni pi hi datok ga por yang ka usun char hagne sedang urawan le ringa orang video siu kajim sia ngaj parti ni pi entok le siu meya parti ni pi henry to you ke por yang karang to ni te dau penman ngau sia parti ni pi pada you skat le walang ba yang jika istom yang kontrat you le wasal kontrat uman kamu sif starong i manu bru sal tu uap iklam yang i nga kamu MDC he menelai sal kontrat le yo por bar yo lat iklam u kini guru jing e kamu persnya u yuiwa dele stomulum taite bon ke walang hachwa ujonya chaka parti NPP le handre ke jingya yu ke yang kamu ong wada ong ne wa yui hakini kisnam how new snam dang to ba hi ke por yang ke NPP em do ke por hadu has central wat hadu has state ayang i dang menchua
tip bahai ka Kongres support Delhi ke Wasancari hapo gari ke yong i kat te chiam wan hi ke BJP to kapor ke yong ki wo sanchar wo khadat wat hadu kan ni ka state ke yong i le EU i to ipor yong ke NPP ni te dau peman ke yanga wo upsia no cha ke NPP wat cibun le ki perlok ke yonga ke UM hapo kondisi ke yonga ki wo claim support yanga le jo phone ki nga to yap sia lang ci ikate mensen i ulai cha ke NPP nga oi ki hampo jan yang hanre MPP lok le wa jan le em ki wa yang le ami dan ni te dau nga himno ya garai ke yonga ha uni u last Disember unu nai wada dep yang Disember ara jara puar kat kendi trik join no acaga NPP. Te perlok wa mia kini por kamu detip langi wa ya kini ka ambulans ka wada dep edo of Chief Minister CMSDF Special Development Fund. Nga ke jing yero caka Santa Merisela ka wada lailuti ka wada yaklam ya kini ka ambulans yo eka. Ile kejingiro ya ka Santa Mary ya kini ka blok ka wi wo de yo e chakani ka thain ga yong i ha sakhiat i de bonus nem July luti hajing to wa ka blok digi les nem sos nem ne sans nem pu em keme sos nem handre i kejingiro ya ka kong santawan lai lang ka wi ya klam ka Chief Minister eno o yaka blok yiki da kamju le yo madia la ubino usketri yang ketua kam hadu yo ka blok ngato presiden e kuble o de le sitom kamju le yo iya uni usurok nadu nosnapur sa do cahing garia ketu kajingele kini khero yang i kamu yang kencai kamu yang uraja sosial noroi itu lagi keru ki wala citom ba wa upai ya ke im ka yap ha kini ke kondisi ke yonga te perlok ha kini por klemban se hapla ne hapkhana ya pi ngakau MDC yong pi da perchango wanra ya ki skim kat o yen dia kamtam ha kini ka chnong ka yong pi kiang ini dia o ya ki skim so tali gidong kadong ga yang piti pai kadong dua hado chip hodong hado khat ardong em kat kamte ngangai skema nawi por chawi por ladang yo ye skim dau e biang ha kanu kodong wo nga dau ye slok biang wo he chno ne wo kirang ba dong wat kamju la por kondisi yang dangbun dau e ngasnya lempu yo e ladio e snyo de depram tang henre wat kat tele henre chom hi yo skim wan hi na po district council ne na po central po India yo EGI yo yile u ege jingira sapikam ki paiba te prolog hagani upor iyo ong wa kamu detip langi mban sehile wa to hile kapor ko mi ya kelam ile sapang election wa nga kawi ke jingkar pat ke yo nga kau MDC yong pi wa kamu dah penjop inga kau MDC nga bu jingkar pat hakmat yang pi war ka kondisi kat ki was nyau ya kini khabar sngau bhaura chi chnong chotho yang pi wa le ya ka jingkar san ya ka kong merisenta sela kamu dah ong itne wa deklam i tau job lampu em henrei wa naliang ka kong merisenta dele chitom go wa upenio ya kanika ambulans ka yang pi uwi na sonapur u bodaya lamare lalu tiga layu CM angsa sio bhaya erap ikini ki kena khanroyong i kamtam ya ga chnong ya ga thain narpo ya ilaka narpo yong i tong CM summit ki kot yong phi yo yu erap ya phi memu kan ta yu chicken ten le ta ko e khubleyo kerpang Yau Honorable Chief Minister Yong I Shri Conrad Sangma Wada EOE kaniga ambulance wa kordor tam haganiga chnong narpo wa yu padu haganiga chnong Yong I wa sa deni hadu kate da yur ayu ki bru Yong I
ongu nga yarap bay o kada chai bor tada yarap wi gani ga wi ga ambulance ni te wan hi wan gini gini snong kilum belut ot kipli changa ongi nga tokong sio bhai e gani ga footbridge ta ongo nanga benta gani ga snong yong phi nga ulai su CM yo ye wan ra kinu kinu gi jing am kam ha gani ga snong yong phi tapan singya bi nga chu sar CM ta yarap wiki nagam ta gani ga footbridge yong phi yong ki khat sola ka footbridge put ukros ki dagawi ga wa chagawi ga wa yo bihaga chnong lo blut to man ga pradi ga wa ni te daw to ong user ong am kam bau e daga ni chwana haden daw pa i daw chna soro iki man step manuli manawan gifan nagaleng ma nagaleng scheme ni te wan hi wa kor daw tam wo ip haga ni chnong narpo uro em golle bosan dali gichnong kawi ka jingkar khu ya kane ganar po to ka lumchnong CNRD block ha ga to gusngi wade inaugurate ka to u rutrik u November December rutrik u bulan December di inaugurate ka lumshnong siani block nga siok kumena hadu kate waka jingkar khu wa eu ya ga ne chnong nar po how new snem ar hajar le to ga jingkar khu ko wa he so jat ki jingkar khu wa eu sari i nto pa yu ang OMNPP hitaina wa pa yu iki pa ba wacham chitom gi haworo iliang naliang surok nagaliang jingla luti gi pli de yo bhijan nyaw bosan kilometer ulai bini cha chapo wopung ka CNRD block ko jingai ka surok al ko besi ni te daw yo gini gi pat ba yung i wachitom sa jagi ni te daw eu memu ongo de hab job te ap ne ki perkhat gi ya ka imlang salang perkhat gi naga benta ki pat ba ayong i dada UEP ki jingla bha yong kane ka sarkar yong i ka sarkar NPP sio bha phile ya perkhat sukliang kane ka buram waga AGP wada irabu haworo giliang jantul da sio phi na benta ka sagawi ka surok wasispa arfun rukror na borkhat hado sunapur poigo lepo khonde kilometer katele jingla luti gini khandro uma kanjai maraja woro gitu ki JSC committee yang ka lejri yang ka hingaria waga lailong waga huroi jingla luti yang kim to de du hinusnem la luti ki jan de am chi so sansnem to woro ini jing snyao yang gi waha yang i ya ki cabinet minister yang i woro dai rap ki de egi ka jing em kam ha ka ne ka chnong wa sa din tengah kam ka candidate yong phi nga karpa ne phi woro sio bha kalab dem klathia ha ka ne ka por de UEP wa ka sarkar ka jing maya ko ya ka ne ka chnong ka tha yong i nto de oke phi kam gi pat ba yong i sio bha perkhat bha ye rap keliang ka da rap ko UP da phi wan hi to ye rap ye rap phi ka na ka mentau AP ka wot yang phi ha ka NPP yo ka jingjop ha ka ne arjar phule di te wan hi ye krelang ba phi ha ka ne ka chnong ha ka ne constituency yong i yo pun roi pun phui ka hado kate yo ka jingjop ha ka arjar phule yo upan roi chu kani ka roi ka par yang ka constituency yang i Flash